Girwe Bana Uganda mwenna mwebale kusima bachogela Hub Products olw'okufufugaza endwadde z'ensusu zonna tonyiriza bato n'abakulu era basimye empereza yaffe tuleese bipya ku katale ABC Dent na Fresh Up nibikuhereza kawo karungi munonga yejumbira omubazi ogwa ABC Dent na Fresh Up dero oyiyongera okusheka omu bantu otine kwetiina aha kasente kakye munonga. Hanure ne kwikibwaho Kabozi multivitamin drink chitasyo munsi y'amagara marungi nichikuyambaho kwigura misi kireta amana masyo mubashije hamwe n'abakazi nendijo megasho kwata Kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress. Yabera kutugita homo bezegweri izoba hano ha TV West ni kutangirira na Rukundo Pango tabarukayo umerimetari mwenemwe iyo wasibamu izoberi abanyugande mubere kwa abantu abekambi barukora turi mu kwezi kwa 11 kandi mwaka no rero nabwo tugwirusia abantu bende bakora there's a lot that's going on muri ngogo abasine ya mukaga nabo izoberi bagumira mu bigezo byabo nibikigendo misho mwena ntubashabera and we hope that it will go well with you. Omuchanga chiteki cy'uburenge bizo wa Uganda tugirimo kutayirwa kwa mani uruzinduko rw'amani urwabareberezi abarukuruga uburenge bizo wa Uganda na nabakazi babo beine fellowship wo kutura bintu jiganiraho aho barukutayirana kandi bakagira ibintu bitayimo na bimwe bagambaho bakashaba bo kumurimo gwabo mu mukuru no kushabira ihanga amnongo mbwire nko buturumu ubwire bwa politics there's a lot that's being said kandi tushabangu mukama atuyambe ibintu bina bibiho kurunji munonga bigendeje kandi at the end of the day Uganda gare no businje rukigambe kikugira ngo takayebwa umanyu ubwire bwo kutayirwa kwawe. So I'm glad mwabaze gwe izoba ukwegitwaho abareberezi umureberezi obwankore umureberezi wa katano the 5th bishop umureberezi witu obwankore Right Reverend Associate Professor Fred Sheldon Mwesugwa kandi nayegitwaho na Right Reverend Amos Magezi kandi n'umureberezi umureberezi obwa Northwest Ankore which tebe chabe chikuru kiri mu district eyibanda. My lords nabatangira yes asimwe asimwe musase no kubatambuze cyo Kasitaro businje ko keberebe bamwe babemba tugambira singe busiskire mukake bashuma babire bingi ungansa msima ruhanga. Yes, that's right, msima ruhanga mununga ibyo rahuro mu kiganiro iki kuwa kwenda kugera kuwa tugarukira tutera kasema note ibiri note mwenda note ina mwenda note ibiri note mwenda note ina mwenda okurujiro ko rahure ikiganiro citu ninja kushaba ngo murebereza tushabise rero tutankeje katshabe kamara hango ushobora kubona twenda kusima bwa program weji kandi yatebekanisibwa kandi yebirwe God's Bob twenda kusima kandi na Bishop Amos Magezi urukora Beach mukuru w'ekibina kitu eki kandi twenda kusima na Bishop w'ubureberezi bwankore kanwa kagamba otayayise ba Bishop sabanda ababona ye bari kutereza mu kishobo bwo kwija mu studio mu kweyongera kutangaza abantu kwetegereza no kushoborokerwa ukutera no kuryari ki kumanyisa ki kukatandika ryari ugenderero nibiha wendi shabango yongere kuba hamwe nitwe utwebe mbere ebituragambe bebyo ebiri kubasa kombeka imitima y'abana bawe
kandi izina ryawe ryongere kwimusibwa n'ibyoma byona bibase kuba mu mbera nungi amaraka gona garabe muje nebishani usimwe kandi uhawe kitinsa Kristo kama witu. Amina. Mwabuze gweri izoba wa live on YouTube. Nabasagambira mugezo uri kumanya ngo ubundi tarihi na television za YouTube around the TVs na ija kubana tunga kurunji munonga live. You can also give us your feedback over there ebintu bitambere kurunji munonga. Reka meni natandikaniwe umureberezi the hosting bishop abo bubwiro binji abareberezi ko bavugana abantu batekateka ngo baza kurunda bishop muzi. Yes. Na nebindi nkebi. So tell us about this fellowship ebigendero byayo nibiha yorecherire kandi ehenderi leta eri umucanga cawe cyo cy'ubureberezo bwakore. Abigenderwa bya fellowship no byetegereza waheza kwetegereza ikatandika ryari ikatandika kandi kane rondaki. Yeah. Okurugero mbya handiko fellowship eje katandika umwaka gwa 1957 kandi wano shoma ibyafayo bya Uganda ubono bwire wabire burumu chikito idamini. Yeah. Akaruhu obusasi bwingi no kushoberwa nenaku namaganya abwe byabire biruho okwita kw'abantu okubura kw'abantu okuburwe byo kuriya naki n'abarebereza bamwe bakatoroka barwo mu Uganda bazo mahanga gaheru kweshereka abo kuba bengi baka ibintu byabire biruho bwirobo bikaretera abareberezi batashemerwa bahandikane cyandiko kiringwa icyagiro wa president cya tugere muna bwanyuma no kufa kwa Jana Nurumu mbwenu abareberezi abamwe bakatoroka bagenda barwo mu Uganda nka Bishop Kivengere nka Bishop Yonokoth Bishop Onweng arono ndijo Bishop bakabari bana abarugero mu Uganda bakaza aheru bakarwo mu bureberezi bwabo mu mareberezi gabo hakasigara mu bandi nambwenu ka Bishop Rukirande akari assistant bishop wa Kivengere. Akari assistant ari umuhwezi konkayija yabantu we yazo mutebeye ori yakuyagenzere. Kandi bakahunga mbwenu batandikire fellowship bagira ngo reka tweterane kiramujari. Bitu byashoba reka twirirane tugire okwaterana ho hamwe okushabaho kumwe abwibi bikurabamu abwebe kuteganisa kandi fellowship eje yo kubanza keri umbureberezi wa Western Kole wirobo Western Kole takazira marebereza kandi there were two ankoris za ankoris kaziri ziri ibiri Eastern Kole and West yabetungura na Bishop Bamunoba. Thank you. So nyabikoko nyabikoko baza yubayeherera so nko batandikire intention y'impango no kugira ngo bagire fellowship kushaba kumwe kuganira kumwe kwikana kumurizana kwatanisa kwanise bitekateko okuba kubasa kugumza umuntu bakora intunguka yabo kandi no kubasa kugumza umuntu bashabiri hanga no kubasa kugumzamo nabo kutera plan yo kuza kumuriza abakristayo n'abantu bamukamabona abwebe byabire n'ugendo mesho. Okay. Yes. All right. I understand umureberezi Bishop Amasungu twine theme yetu tutambura. Muri kuza kuchoosing theme age, what was the bigger picture mbe numureba arichi kandi theme yetu nini? Well, the general theme for the fellowship ni ikiturukishanwa mu mfumo y'ishuri ya 2015 nikigira ngo nkoko ecoma kityaze kindi nuko n'umuntu arakutyaza mugenzo just as an iron sharpens another iron so a human being sharpens another ikigenderwa no kugira ngo tukubugana n'amazima sharing ekigambo mu twegesana aban nabarho nturondo kutwegisa ekigambo atunduza atugaruka tumeno noreba itontumantubura you give out tuyaburwa ryari so ntubona umwanya dushitama nitutuburwa kandi umwaharitwe atubura so atutyaza in other words kunkana bwo tugira abagambi batari bamwe na bamwe ba addressing different topics
mbwenu habaho okutyazana tuganira tu encouragingana abamarebereza gamwe bahereza reports zo wabo tubegeraho so tumanye umurimo gwa mukama wo kugenda konka nabwo buri mwaka tuba tuyine theme namwe nko mwaka ogu tuyine imitating God's goodness by doing good okutoreza oburungi bwa Ruhanga omukoraji so icyo ni kigambo kitwembera umwaka ogu kandi kitukozireje munonga kandi omushomo wa Bible umwaka ogu ni Bishop wa Bunyoro Kitara Bishop Jacob ateirweho nwabire naturabya mugesho kigambo so ntsima mukama kurengu ntutyazana akandi tu encouraging na lekituretera kugumiza muntu kora umurimo gwa mukama. Lovely. Bishop Sheldon okutayisa abareberezi mu bureberezi bwawe nohoro ina kwesima kuri kwingana ki kandi ahabwa abantu abakunu abantu abawe significance roho yonera no mugisha gwo mutano okutayisa abareberezi abo kuba ningira nantebirwe naza kweze myaka 15 ndiyo mureberezi konkogu nugo murundo gwo kubanza kutayisa wow aba bishop nkabo bona abo kuba buri mwaka nibaza umbureberezo bundi kandi ningere kibarundi cyecu abo kuba amareberezi ni 15 so nikimanyisa umuntu nabasa kuba umureberezi narugaho atatayayise ejo nico kibaru nawe ejo no mucago mutano kutayayisa abareberezi nkabo Bishop Ntayi wanje nawe akaruga kubatayisa nawe yatutuka yagwa hansi nambwe no wotakaze resero ziriti akuba budget ya million magana 3 wow yes nabo ico no kintu cyango kandi turi Las Vegas niyo uri kubaraza bo kuba barebereza inkabo tukuba kwata kandi yobundi ukabanangiza urotyo aha so ntugeza aho kubareberera je konkane kintu cyango kandi nko kuyanashobora bakuristayo bitubona bagoberankaye kuba kuyija bagire bibayegesa ebitwahurira hate ibyo nabyo nibiza kutuyamba nito tubiyege tuyije tubite omareberezi gitu umwatiyazana to kubura kugera kiwayega mutahi wawe nabwe cyo hariho ukwega kwamani kandi hariho na fellowship nko kuyagamba ko kure kigambo cya Ruhanga harimo kwitisa okushemeza mukashaba kumwe obundi umuntu ayine bintu binje bundi bimweruzireho umuhumuriza ubundo bw'ebimizo ubutuborobi shanga umuntu ayine ibintu bye bitaha bimushobire hati yabugana bagenzi be twinemu abareseniya twinemu na Bishop Rukirande wo myaka 9 nena na wariya hata bajyangwa iki kintu ni kimanyiki kuwa kumwa kugira muti kikabatambira naronda bajyangwa iki kizibunka kisigaho ati kumanya bwenci cyangireho kiremere kurondera mbazi imwe muteho buri mu kirondera mbazi so ntukwatansa ntwerana konke bikurugamo twera abandi kandi hari habamwe bamba batakwija bwo kushasha nabwe ntuba twetenga kubashabira kandi tugume tureke kwebwa ba bishop aba babire bahereza kandi ubundi bakahumura namwe natinka Bishop Cyamugambi tabasize kwija kandi hari yahihi konke cyo nchikwereka mani make hati nkogo kuguzimana tubashabira ubundi abamwe tubashika nambwe no fellowship yitu ntuza kugera ko bamwe bazeyo bashabeho nabo hate bintu nkebyo nibiyamba munonga okwera umuntu nguka yitu kandi omugenyi kwari kwija nawe no murira nambwe niwaza yuko no shanga tusigere nkakarangi so oburebereze noza kushanga nibwangashana abo kubana mubuza ntugobera so umiringo kejo yona nikija kwera amarebereze gitwongera kutunguka Thank you so much. Tutaka Jerome Kahumuru rekanga rucire umurebereza Amos Magezi. Abo kuba obwiro buturumu. Hari abantu kwihanika emitima yebehanikire. Turi umbwire bwa politics abantu abamwe batina. Numutunga wakire mushabiri hanga especially nka season eje turumu kugira ngo manyengu we are going together in prayer. Yes. Chone kintu chukuru munonga. Okushaba ni chukuru. That's right. In fact,
washoma igitabo cyabe Ebarahayi Paulo yandikira Abefeso ahari kugamba ari ebikwato eby'omukuratsi wa Kristo nk'ebikwato by'omuserikale harimu ekikwato ky'okushaba nagira ngu mushabe obutaruha so itwe nk'abebembezi tutukubasa kubura kushabira ihanga rya Uganda abo kuba ntumanya obwebembezi mu Rwanda namwe ninyenda kushaba abesimbire bamanye ngo ruhanga n'waronda abebembezi so abararonde yataho hatabona ubo yasima ngo abebembezi ubona ko rero barabe bataronzwe hatabo bategereza ubona ku bwabo abakana boranga binira ubona ko bwabo kunkana babateze bakaruru nabo tikwetinyesa kurwana abo kwa constitution ya Uganda ne ikirizo umuntu kutera karuru oshikire ukize imyaka yo kutera karuru gatera uwari kusima ngo amubera umwebembezi mushati ubona kugenda ukatera karuru ati ndacu cyetenyesa kurwana habeho businge namwe ni insima mukama kureba ngo turiyo mbero bya Christmas iyo ne approachinga Yesu Kristo wazirwe Christmas ni wo businge bwitu in fact naba marika kwa yayo kubanza yayeshongwire ekagira ngo ranga yebwe kitinisa ahiguro mu iguru abo kugira ngo ranga yashikize cyabanagendera konko munsi abantu bagira ubusinge so atu ubusinge nubwo twetenga umunsi kikwetenga ndwano kikwetenga kwangana kikwetenga kuharangatana kurekanshitenge so ubusinge kandi ubusinge mutandikira umutima gw'umuntu setandika nogira ubusinge mu mutima gwawe rero nje kugira ubusinge na mutayi wawe rero group neje kugira ubusinge eka neje kugira ubusinge caronjije kugira ubusinge rero ibyaro bingi byayeterana atugira ihanga ry'ubusinge. Thank you so much. Yabare kugenda nitwanuya aha TV West iwe twine mnyoni wanje ikiganiro mubaze gwirizoba ntuganira aha kehogo nkita kehogo nangashi kuvugana uko abareberezi abakuruga burenge bizoba wa Uganda n'abakazi babo kanto mayise bwango muri abarumwe nabo abahumwiremere mukunka they have come, they are part of this fellowship okorebeka ngo bagumza muri batiyazana nkuko ikigambo cyo kutugambira mu mfumo ya namushanju ubikwe namushanju. We're going to take a short break turagaruce inja kweza kadisha kuganira hona n'abareberezi noja kutera note ibiri note mwenda note ina mwenda kandi nabwe tuzagunza tujye bitwaganira kandi abajinyi banje mu baze gwerizoba ni Bishop Amos Magezi hamwe na Bishop Sheldon Mwesugwa kandi nabwe ordini wa province of the Church of Uganda. Let's take a short break. We'll be back utakarugacho. Tegeza MTN mama okulisulira omwaka mulamba third term first term continue ne second term byonna todde mukwata bukunusuyo kinyizo bagamba kisoboka and it's real obulango bubulira ku radio niga star 165 star 80 ash ojala ndagiriyo option 2 school pay kakatuko omulabyo omusigire kifananyi kuba by now twandibadde on student wa fali rudawa student tasobola kubeerawo pensonga bulwadde muko banaye empulire sanu ku M10 tenkoledde simanyi watabo nyiza kulaga sanu lyange nenga I'm very happy.
munywani wanje kutwegitaho hano aha TV West nitukusima kandi twebaza yabare munonga na nahabo kugira ngo uri umuntu rukwihayo gukora ukorebeka ngo ibintu ino byatambura intuma Paulo natwabara ngo utakozere tashemere kuriya and this has always been a message on TV kugira ngo mukore mukozesa amani ubundi n'abanyakwemba bagira ngo bafana agenda amaguru takangaye konka bitu biyande tumubaze ko irizo becukuru tuganira aha urutayayo urwabareberezi abije bakatuzindukira mu cyanga cyiteci eca ankore diocese niyo etayise abareberezi kandi abareberezi ko bari kwija it means many things bimwe bijana batugambira objective na niche ukucatandike such a huge foundation behind ukucanga abareberezi bakajya mu kafite ubwire ngo butumanyane tutiyazane kandi ibintu bigende kurunji umuringo uri nkogwe tukuza mukahumuro Bishop Amos yagamba habyubusinje anumbwire uburi nkobu haza wajyanira kugira itafari n'uwayongeraho to drive the point yari mnonga omukasheshomu tutaka tandikira program yitwe ya urengero izoba twatwe na Bishop we kanisa Uganda Stephen Kazimba Mugaru most reverend doctor kandi yasiba na Kivale omumpunji uko hariyo na noburisa bwitu tuina marisa nkakinana nana rumwe marisa harimwe mpunji hariyo umurisa wayo ndakiri oguri hatin wagire hino wabira ruho before wabina ruga Rwanda konkati akaheza imyaka nkabiri yahumura konkakiriye mpunji kikumanyisa herizo mu myaka 2 na ruga Rwanda mbena atakaza hakiri ubwo kumanya wa Kongo aha hate ico nikimanyisa ki abantu mbarugoma hanga gandi bija hanke mpunji numbane mureba za basi nizija imwe kumbane muzirebezo mutekateka ki mongere kutekateka munonga akigambo cyo businge no kushabira ihangeri tukaguma tuyino businge no buteka abo kube bintu kubikushoba to kwenda ngo be empunjo mu ihangari yabandi ababa United Nations baba bija yona Archbishop batugambira ekiri hampunje ziri omuna Kivale kuziri nyingi ombarugwazo umwijurano abamwe baruga Eritrea abamwe baruga Somalia abandi baruga Congo abandi baruga Sudani dera batakubimanya umwe bagira ngo abakiri abana bagira ngo nito bundi kwako bahaka akimukero bundi nitwe tukarebe iwake mchero takareba gari ngo rigasempango teka bakutomuka omukibasi nyo tinyenda kiteka bakakutombasa ukashanga Kongo uriyo norabomba tawuni okwasere akasefuria de kandi ke no kukiteka mwe tongere kushabira ubusinge na no buteka kandi turiyo mbwire gukutorana mukama bebembere mutoraneje abantu abariko basa Nehemia washome Nehemia ne cheka cha Bible kushobora ubushobozi omushijogu akagiro kushasha kwinji habwekayo wabo Israeli Yerusalemu kubera mu matongo hato mwebemeze murungi oshime kurondo umuntu uri kufayaba abizibu by'abantu abantu abatarukwerodere byabo tinkuza kushobora no murondo kunka shaba mukama koreke omuntu yino kufayo munonga omuntu yine rukundo obwebembezi ni wendo umuntu yine rukundo obwebembezi ni wendo umuntu uri kushobora kandi uri kugenda akashobora je kuza kushaka aroho wabere nashobora abwebembezi MP yagira ngo ito mu parliament ntushahura koke kigambe cyari namagisa no kushaka omuntu uri kubasa kuzayo akashobora hariyo ebintu bingi abo kubihereza ni bingi hati waza kushobora yo tabikarugayo nabwe cyo nimbashaba mukama bebe mbere mutora neje mutayikereza ko kugenda ne sente ebintu bye sente bitahire munongo mbyo butegeki omanye ngo umuntu yakwereze sente oyebwe ecyakaruruka kwa kuba yaraberemo iwo tegerezo ribe na hati obutugire kweza bakete kisange abantu abatorine abaguzuro bururu tebakire ba MP tebakija no kuyija mutora n'abantu abukureba ngo bakunda tabantu abakwereza MP ha nangwa yitobwe tugera ngo wabo uriyo murokore otariye sente zo muntu
nambwe nija radio yitu hariho watire simu aketis ngunkariye sente zo mu tutinamu hakaruru akamurebya yes kandi ariyo wishimwe hatiwe kandi korabe utari wishimwe nimbasa kugira ngo nzo mwanya gwa hariho abajungu baceta devil's advocate ukazo bushande cha stade kandi utamuri yes oziriye konkotero mutoshikire konka wariyo murokore utari sente zabandi okay loud and clear thank you so much ichi sente mukama tugire imbabazi turice kurye sente ahabwa karuru yes bible ne cyo kureberaho Esau taragurizo bukuru yes habwe chumbe ubukuru nawe mpereza ko kurya nyuma nkariye hari ahabwa nyuma yija yashanga atakibasa kugarukana so mbwenu twegendesereze kuguzo bukuru bwitu ahabwe chumbe wow reka ngumize muniwe Bishop Amos tugambe ahabwe membezi wa fellowship page. Okay. I understand how hati chairman ni Bishop Onesimus Asimwe. Yes. Urukubebemberane mu mutunga muta do you vote akarugwa karumugura yebare kibuzo kirungi kandi nyangwa abantu bashime kurire kintu eki bakabona bakaje kibayigamo obwembezi bwitu tubukutera karuru konka nabwe nyana ngumanyisa abaturikize naho kutureba ngo obwembezi bwitu rotational no burgamuntu buzahandijo so ikibuzo njangu no buruga butamuntu bukazandijo hati for example hati turi inkore mweno tuija kutaya irankore twaba tutakarugire mu bureberezi we tusiga twamukwasa obwembezi bwo bwache ya person okay na mwenu iki nico kutoreka automatically ngo hasande twaza kwato manda gwitu kuba ingaro zitu tutaho marebe tugaruko marebezi gitu tusiga kutsiga twakwasa associate professor Bishop Sheldon Mwesugwa kuba chairperson witu wa Western Uganda region njaya kugambira ngo ne coveringa amareberezi 15 agariyo mu 4 sub regions Ankole, Greater Ankole, Greater Kigezi, Greater Rwenzori and Greater Bunyoro. So that's huge. All those dioceses. So ekiyagerera karengu kwihayija taka hosting aga fellowship naho kugira ngo naye rotation so hati tuija nkore twaza kusiga twamho bwa chairperson kuko tutakagenze je ujana ntumanya iturukuza kuza next year dere iturukuza kuza next year hati nabonesha kuba chairperson twaje kuzayo so tare yo kugira ngo well ni impura ni nchendo bwembezi munyongere isanje mbe mu kibunde kiremu ibyo tibirumu abo kuba ayiturukuza no ariko bwembezi dero konka takora wenka ntumuhereza secretary kandi secretary uwo mwakogu no rukwija kuba chairman umwakogu rukwija namwe nati iturugambira Bishop Sheldon nabira secretary wito mwakogu konkate naza kuba chairperson then ntumuhereza na treasurer so na wa treasurer mbu rotating ati ninye treasurer kan kawa nabire chairperson una digire hosting abo wa hosting witu so obwebembeze ukushabutyo nubwo turukurata kandi nikitwanguhira oyebembera oyereza nabandi nabo bebembera oyereza nabandi nabo biberaho dero imwe nikiretera muntu kutaroha abo kugira ngo wembeze ngo rotating all right, thank you so much my lord program yanyu mukora ki if you could just give us a snippet hati izobe ryo kubanza kandi ryo kwakira abagenyi twagira entertainment abana bambara municipal mbara junior babazanira bandi kuriya kunywa dero bwanyuma babyama izobe ryo rwa kabiri rukurataho umukasheshe n'umutandikana Bible mu kigambo cya Ruhanga dero bwanyuma yo kugamba ikigambo cya Ruhango riya yaza kubura abantu mugendero mushana ubundi cyakwasa ndetse
ni ugere cyayongeraho then bwanyuma tugira abagambi nibagamba topics zitari zimwe na zimwe ezukubasa kutwera umukureba ngo amareberezi gitu gayongera kura gayongera kutunguka kandi kutukweza ebye biganiro nibiba bino bwire bwingi kandi abantu nibaba bingi kandi bitension bingi bitekateko bingi dero kutukweza umwetwe tamu groups hata ba retired bonka bagera urukiko rwabo baganira ibintu byabe bikubateganisa ni twaba abariyo bahereza ni to tugira fellowship abakiriya stage ni to tugira minutes zitu rero bwanyuma tuzo plenary tuegita tuganira ibintu ebyo ebitari bimwe na bimwe kandi rwagataho ubundi tushohora mu aheru nati tuza kushohoramo tuzeho Bishop Stuart University nyenche kare rero turebe ho kace byayo rwamukaga nabone tuza kufika ho Revival Girls na Revival Junior School turugeyo tuza kuramburaho icoma cyo mwani cha Nkole Diocese na project yo mwani nayo bagirebe hati batunge mu ideas zo mwani rero bwanyuma of course ntwa tuyineho no mwanya wo kushaba ubonye mu mwanya go kushoma Bible umwanya go kumuraho go kushekaho kusheberwaho tubahireza groups kuba entertaininga na hati babine kashaka girls ne bazenera nkebyo then Sunday niyo climax grand celebration Sunday hariho Mburizi Bishop Alfred Muhozi kandi ba bishop bona nibaza kuba bari aho kandi mwena nitubeta abakristayo abakatoliki abatine dini ije yorejiro hariho ready mwebere hariho programu umwe agizere ngo ba bishop nibaza kuba bari yo muri Mbarra murebeke ngo mwatambatambura ubundi mukabagwaho umugisha gubatomera ati we ba bishop bona bari yo mwanya gumwe amajuta nabakoze samajuta roza gishagaga kutomera nawe cyo Sunday nangwa mwije ngo umugisha gwanyu mwena abakubasa kwije roharo St James Cathedral yabari lovely yabere mu mwana wanje dashikaza banka 47 ezarenga muri shaha 3 zamabuze kwirizoba nyezire mutwati y'amasimu David na even if you can give me those phone calls kutwa kugira ko utwine tera note 2 note mwenda note ina mwenda 0200 904 949 rero tubase kuba tuganira niwe umuringo ugura inkogo washiraha reka kubuza garuka fibanda because I think it is also important abakora ibanda bene bakureba uburebereza buri buta ministry yeta how is ministry ibanda yabari kibuzo ibande bonire twinenjura kandi ubureberezi bwasitya imyaka 8 kuyatumbura kuyiha Bishop Sheldon abutwasa reka maze kwata ukache TV hello hello usibiro tanyabo izina ryawe kana nawe waterera amazina ganje ni bantatushemero Evarine rero muri butoro akakumwe district muri Mwitanzige ni twakina program yanyu mwebare ba bishop swabashira mubare kutuganira bya politics n'ibindi yite kunuka kumero district twetekanize tuyaba katurishi nyane mukaturishi konkatetekanize nyine group yanje basuga bashikagatsenana tupangisha tax yitu nitwenda kuja kurugo muri Mwitanzige mu parish ni ntafana konka aba kulisayo on wagira ngo parish ni Mwitanzige obusaba deacon sita diocese aho yumachi diocese mwe nitwenda kuja nitukije muri Mbarra tukarebe kiraboko yitu tukagabana amafuta ganyu agaba bishop abako tukafuruka reka twagaruka muri Bunyoro turi abanyoro b'abanyakore bashiga mwe nitwatuma program kandi twenda kwije ntututabe omukorogo baba mnonga ya bishop kutereza mukama watere mugisha. Thank you so much. Yabare mnonga. Thank you so much. Yabare mnonga reka kwati ndijo. Odia TV West. Hello. Hello. Odio hasebo kandi na naho waterera. Amazina n'umutorane na terare ninyuga ngo bugamba rwa Mbara. Aba nabashemererwa. Yabare mshije. Nangwa muri na kwegesa imbabwe bari batwegesa by'abantu abo
kandi shayo na tuba tubahurikize kuba kwija batugarura mu masiko aho kuba bahereza barahanga amazima n'abantu b'amani munonga aga nangwa nyonje mukuru tugwa mugandi go wargaho unka burdini yona ke kubane havura ke kubane twegesa fora twagarka mu masiko. That's right. mwebare nimbasima natugara ndumutora narinyuka ngo bugamba rwampara mutora ne baturebere ababinyuga ngugo ya Rwampara tubashemerwa munonga. Let's take two more rero tugaruce hano yatukugizaho kuhendera Oria TV West. Hello. Okay, as and when we get a caller we'll be able to respond. Hello. Hello. Usibiro tasebo. Hello. Hello. Izina lyawe ryo hakandi watera kai? Ni bamuti ya Abraham na tera kuruga kashuru. Yes, Abraham. Nashemerwa okubareba. Kandi Bishop Wilton kunda muno ngabone no kutwera. Kashuru ryo muri ankore? Eyo mbirisa bwandiza mu sabadiko rwabujaga. Arachina nienda kwetegereza ngendo misho naba nienda kubuza ahacha service yitu ya chacho Uganda echemerere kubane etandika shazinga kandi kabashazinga okay ashire kari nabaza kugarukamo yabareche bubuzo nkecu nabo umuntu naenda ngo ashoborocherwe some of these things. Nayo undi yani very many questions have been kuza kubuza some other time so to waje tunjire about liturgy nebindi omuringo buri nkogo twaye muheru rero tugaruce mebuze bi bareberezi baze kumuraho TV. Hello. Yes, Bob God. Uri jesebo atibota ndikurunjo riyo hawatera nkai wagamba hona mujino yona ya Amazon muri mbarra iyo no Amazon aha ya na yona nanyenda yagira ngo nibetanga hosete nitubasa namba yo kumusentira kwa kaseta kotora kasete nikingi nakasente nikingi namba ni bagitaho we'll see how to do that. Okay, yabere munonga na nanza kutishoma yabere munonga yona. Thank you. We can go on and on and on and on. Abantu nibinje munonga abantu bawabahura my lord yabere munonga Bob Guards Evelyn wamwitanze je bete katekere kuja yagira ngo no mukaturiki konka webi nebiriwe nebetebe kanisa nebeta kuija parishe kuija muije yaba basi ibiri yabazingahi tubakira kandi okushabana kuza kuba kuriya hero abakuba tukakuta mu kanisa ngo kwa abantu bahikamo nabwo icyo tubakira kandi tushemerwa ebyo kwatanisa omu madini nekintu kirungi munonga abwo kuba nangwe kintu ekyo mainly kikatandika rukumurenda shanju emyaka ya shanju bwamini nibo hatandika nekibine kya Joint Christian Council echabe kigita bakatuliki n'abakristayo nangwa bamwe batakukimanya hati haruhona nekitongore kibakweta Joint Medical Stores ekimbaze kigabe mbazi nacho bwiro bwamini urutaruku rwahwiremu bayegita abakatuliki n'abakristayo na hati Joint Medical Stores nekora ebyamagara namwe nekitebe kikurumbarra kiri ruharo konka ntugite ikigambo cyo kwatanisa nikikuru abakatoliki n'abakristayo kandi harone kinde cyo twasatanisizamu echa Interreligious Council of Uganda kirimo n'abasiramu na Pentecostal n'abandi bona so mwebare munonga icyo n'ikintu kirungi munonga ibyo kwebaganisamu tibirungi kandi n'ikirungi kwatanisa nabwe icyo tubakira mutorane nawe ugamba Rwampara yanasima abo kabura kandi nawe yagira ngo no mukatoliki konka nasimo kabura kw'abakristayo namazima n'ikirungi kandi nito twahurira abebembezi b'abakatoliki na hagere bitwayega kandi tukubasa kubeyogamo bamwe sijya Abraham wakashuro nawe yasima yanabuza ishatu
obori tayari nango okwenda kukikwata gi oyizibire necweka abo kubishatu nubwo tutandika so nchenda ibiri necweka kandi omukoro nkogo abantu nibabijwire nabwo ico taferwa aho kushitama oyize kari munonga yona yanabuza rero tweze shamu okay yona yabanabuza abo kuba wagamba ngo you have a huge budget yes budget ni mpango abo bwire hati niza kuhereza nkakwire ya treasurer aho kuba bishop kuba ngwe yakire sente kandi normally ntuba twaje konkana bwo nyingi zimwe zindabereho nazi forwarding wa treasurer enambe yanje ni 0 musanju 08 ina ishatu 0 emwe kandi garekemo okay 0 musanju 08 ina ishatu 0 emwe ko kuzitweka niza kutuyamba nari noronda contact yona yobureberezi tekabura bano mwahura kuri hihi ogere kiwayohereza nkiza kutuyamba munonga abo kubati kintu cyorobi ni chango munonga tutakiruga munamabanje that's right my lord niwe bintu wabihurira abantu ica kuzamutemeshwa kwenza kugamba n'ikiri niona nyenda ngo nshomera abantu ikigambo cyo kuhendera especially kibe kwataho kwata abantu bona Paulo ombagaratishyura mukago mushorongwa wa mwenda najya mbwenu no tureke kuruha umukoreke aha kububuna kuburika turyagesha kuturuba tutaruko amatsiko rero mushorongwa 10 ngujya nahabwecho obutukino umwanya obutukino umwanya na hati nabo cyo butukino umwanya tukoreje kimasa ngwino tutine umwanya yes hato tugure ko mu studio ko rubutarumu aturi abo tine umwanya go kuza air so obwo ino mwanya go kuza air na hati that's right nabo cyo uburyo mahari wori musizo rinyeneka ino mwanya go kusavinga kayawo wori mukazi semu wori mwana uri mushomero umwanya ugoyine kushoma ndahati yes akakoro waryo umwishomero yabo takine mwanya so wori umwebembezi ni cyecu bwen najya ngo nabwo cyo butikino mwanya tukoreje konkayongera ngo abantu bona regardless of religion regardless of social status abo okoreje abantu bona konko kukira munonga abari omunju yo kwikiriza mwana kumanisa ngo abakuri hihi bano bo watandika nabo rero bakoreje turi kuzombero bikuru nishaba mukama ngo akwatsa abanya-Uganda bakoreje umakagabo amirimo yabo mu communities batwiremo especially utuyontuza kuronda bembezi tukora neje rero kituretere yangari ya Uganda gumarumo businge abo kuba na n'ubuhuru rwaza kurugamo ihangari kirye ryitu kandi tuturarugumemo mwe bari muno. Wow, thank you so much. Akagambo kawakamwe nkaza kubaka hama ilo akagambo kamuheru no kugira ngo nsimarhanga abo amagara nsimarhanga abo businge no buteka kandi tushabangu abo bunda bakunyangaraza bakure kusisho obusinge bw'abantu abandi barekera abo kubo bwisi n'bwingi bweyongire kandi obo tubire twino obuteka tongere kundarhanga tongere kora namani obwire kuburika turiyasharura tureke kugire imitima mbi obwangani ihari ituma tukunde batahi bitu deri hangeri ntuza kugereramo okushemerwa kandi mukama katukunda bwihangeri no reba amahanga gande nigira kangeraha nabwo icyo tugume twino businge no buteka izina rya mukama rwumeze mu ntimbusuwa yabari mnonga. Right Reverend Associate Professor Fred Sheldon Mwesugwa n'umureberezi wa katanu abo bereberezi Obwankore and also the Dean of the Province of Church of Uganda yabari mnonga twasema ruhanga mnonga yabari aho kandi mwena na Right Reverend Amos Magezi umureberezi abo bereberezi wa Northwest Nkore omutembuzi na nabareberezi mwena na bakazi banyu abatunga umwanya ukutureba netwenda kubasima kandi no kushaba abantu ngo mugumize mu bashabire akuba they need our prayers obino bose butakimanya ngo umurimo n'ugwagura umuhango munonga. It's such a huge
responsibility that they have mbwenu tubashabira ngo mukama ababase ekindi no kweta Sunday it's going to be the grand celebration ija umugambo ya bishop umugisha go gukutomerere yoko tokamanya buko abantu tumayanga abantu abari kwija you will not go back the same tumena buno butari kwija barebereza mukama naje kubarwaho mwe warangana naje kutegeka kandi ibintu nibigenda kuri Mulonga mwena abantu batureba kuyantandika program eji no kusiyaga majingo mwe bari Mulonga iki program ni ija kugarukamu izobere nyicakare you can get some time and watch nyicakare sha ina enda kusima bana akora nabo kamera nabanyino ho mwami imi yebari Mulonga imi kandi of course mu studio nabanyino Evan hamwena na David Owakabi program eji wa producing and Sara Mubiru umwanjuzi n'abandi Bobs God abakutubendeze birungi mukama baturindire until next time the kashabe this time umureberezi Amos Magezi otuhereze umugisha mukama abaho umugisha mukama barinde mukama bakiza umushana gw'amishoje abaho businge kandi umugisha gwarango ubushoborozi bwona tatitwe umwana no moyo rukwera umeni mugurece kubargaho hati nebiro byona amen. Thank you so much mukama batindire good night. Tuhanure yabaniye kwishyibwaho Kabozi multivitamin drink tasyo munsi y'amagara marungi nicikuyambaho kwigura misi kireta amana masyo mbashije hamwe n'abakazi nendije megasho kwata Kabozi multivitamin drink utuntumura